Ó mhàthar MacNeacail, Chunnaic Measg an óla. Get a chanin gur dúsathe labhairt, nuair ha míortas san tugadh chláinnin. Sé ha labhairteach usa na mchéine. Chai me mhàthar sin de hennebar a tíolacach as an teann chlach an an Ùige, a go buna gur rád a cínd cáte fel an uaigh. Na chail clach-chinn Chainil, brist cúsin sias as an heolach as dói an an heolacach. An roi mhàthar an bàrdach agad. Ma bhach a dúirdi. Hapa sin an dói bheiche. Chúchal mhàthar nar bh mìnichidh ochblan na gúis agus mar sin na ciolachach gur mise fer an tethe agus go háirit mar thucail prástanach go mar cúach ar a dul amachchan gan mar sin heag go bhí. San an néidíoch seachad a hoch beidir gur dtíreach gur hríon na chromaí clach-chinn nach budan gur clach-chinn. Bhí chus Msg ach san díreach as an táchar a bh fhaighinn na fheighinn éiche. Charam ann nar a chúchalí san ag go bhfuil úra bhain, gab ag réim cria. Bha an heolacach do chlách-chinnach, gad bé an barandach go bh na príomh chusper ha deach an héba as a chiiste inimeach meg mí na roi ann ite. Gad a léh searamnach í dút a háirí an sgealad nó éve san úl is meallan an fer. Sgeul an bringin clach-chinn. Dú a bheach agus stocha go agus ag de cho Alistair cáte bhí ar a tíolacach. Certainly from as young as I can remember, I was over every second weekend of the school time, and then from the first day of the school holidays to the last day. How would you describe her as a person? Caring and fun-loving. The day Gran passed away, I'd come over from Kyle. She was laughing at myself and her lodger playing about in the front lawn. It's quite a common thing for people spirits to perk up before they do pass away. Dé seoir a clachan before you nine. Clach hímpli. Clach riútin as chuairís na toran feiscer dar díhan. Get a scarniach de Sgeul's it ar ún gúil nas bàndrach. Usa nach tálagach stoch a rás na smiarmú a dris an gaintir crice. Ras dúin heolacach cha sin ar asc an taith, agus bhín gutha grach chaib na fiúr go dráir agus ag imach pís paper agus léimi cinneach a scríoch as a bliana néidíoch seachad sa hoch agus bhí grach go mis mi garag amach. Seo ar scás go ramis ar a grach ramí clach-chinn as an dia uaigh. Cha nuair an go gunna bhí ceantar is an taith as na hocarta. It was my home for every second weekend and the school holidays. Ó mhàthar MacNeacail, Chunnaic Measg an óla, gléasar na críbe, na smórntin ar mìnichidh. Get a léh searamnach í dút a háirí an sgealad na éibes an óla is meallan an fer. Get a scarniach de Sgeul sit ar ún gúil nas bàndrach, usa nach tálagach stoch a rás na smiarmú a dris an gaintir crice. Get a chanin gur dúsathe labhairt, nuair ha míortas san tugadh chláinnin. Sé ha labhairteach usa na mchéine. Sna mchéine cha dúirte mar an riamh nuair bhain taimh ar san labhairt. Mar éibh an uaigh gáirí, san sgeal a thuairú an Skye an ina leor sna híise.